amma ki deftere no hetti jantuɗo ene togotoɗe fof onon ko mbawto ka teedasi Jama on jaabodir yo yaw seeɗa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة
حي على الصلاة لا حول ولا حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الحمد لله العلي المتعالي عظيم النوال ذي الطول سبحانه وتعالى أمر عباده أن يداوموا على الطاعات وأن يتابعوا الحسنات وأن يعبدوه إلى الممات. نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه أرسله رحمة للعالمين وحجة على الخلق أجمعين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة ونصح للأمة وأدى الأمانة وجاهد في سبيل الله وعبده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على منهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. عباد الله، اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واعلموا أنكم غدا بين يديه موقوفون وعن أقوالكم وأفعالكم وسائر تصرفاتكم ستسألون وستحاسبون. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. ثم اعلموا رحمني الله وإياكم أن الله أمر عباده أن يداوموا على الطاعات ولم يجعل لهم دون الموت أجلا. فليس للمؤمن وقت فراغ لا يعبد الله فيه. ها نحن في شوال وقد مضى رمضان بما عمل فيه العاملون، ولن يعود هذا الشهر أبدا، لكن سيعود شهور رمضان أخرى. رب رمضان هو رب جميع الشهور، كما يحب أن يعبد في رمضان بفعل الطاعات وترك المنهيات، كذلك أمر ويحب أن يعبد في سائر السنوات. والناس بعد رمضان على صنفين، وكل صنف يتصف بصفتين: صنف يعبد الله في بقية الأزمان كما يعبد الله في رمضان، يقيم الفرائض ويتبعها السنن ويجتنب الكبائر ويتهاشى الصغائر.
يتبع الحسنة الحسنات. هؤلاء طوبى لهم، هنيئا لهم، هؤلاء هم عباد الله المخلصون. اللهم اجعلنا فيهم ومنهم ومعهم. والصنف الآخر يظن أن عبادة الله تقتصر برمضان فقط، فإذا ولى رمضان انقطعت حبال العبادات، عادوا إلى المنهيات وتركوا المأمورات، عادوا إلى النظر في المسلسلات التي تعرض الأفلام الخليعة والأغاني الماجنة، وتلوثوا بوحل المعاصي والذنوب والخطايا ظنا منه أنهم سيخلدون في الشهوات. نعوذ بالله أن نكون من هذا الصنف. إن يتي الله سبحانه وتعالى تدد مونو توودو سنيدو بجومو على ديمو واودو مرونكتا hunde ko ronkinimo ala taguɗo asama'uji tagi leyɗe tagi yimɓe e jinna e malaika tagi tagore nden fuu kanko tum biduni nasirin wala mu'in, hay goto wallalimo. e yettimo ko o waɗi hen ka ɓiɓɓe adama, o waɗi hen e nder julɓe ɓen, o waɗi hen ka moftenelaɗo sallllahu alayhi wa sallam. e yettimo e ɗi nemaji aggodirɗi moƴƴireji teddule ko o waɗani en, o hertinani en. e yettimo hiɗen qirro ko kanko tun woni reweteɗo tawa ko goonga. si rewama no hani, rewɗo on yiyay tono ko rewi kon mo salike tana yantoye e hoore makko, o ala ɗimmo ka golle makko, o ala ɗimmo ka sifaji makko, o ala ɗimmo ka inɗe makko. mo o fewni wo ko on woni fewuɗo, Allah yo fewnu en. mo hoddirnali peewal fewata. eɗen qirrano nelaɗo meɗen Muhammad sallllahu alayhi wa sallam wonde ko o jiyaɗo Allah, wona kanko woni Allah, wona e Allah o taga few, ko o jiyaɗo e jiyaɓe Allah ɓen, kono ko ɓurɗo moƴƴude e ɓiɓɓe adama ɓen fof, ɓurɗo teddude hitta ka Allah, mawna ka Allah, ko kanko. Allah nelirimo giggol e hoolare, jonni mo diina sakkitoɗo to kan luttay ka kan ha ñande dalngal ngal dari. o nelimo yimɓe ɓen fof e jinnaji ɗin fof, ɓawliwo, rawniwo, wojjiwo, kala ka woni e continaji ɗin fof ɓe hoore leydi ndin ɗo. eɗen seedo o yettinno ko o nula kon, o laaɓani mofta ɗen kadi reedu, o janfaki, o ɗaynali few, o suuɗali hay hunde e moƴƴereji ɗi tawata mo waɗi o heɓa baraji, o feññin, o laɓɓini, o ɓangini, o holli ha faama. yo Allah juulo e makko, juula e sahaba ɓen fof, juula e dendanangal jokkuɓe diina kaɓe jokkuno kan. yo Allah jokki en kan diina, tabitina en e hoore makka, ƴettiten kadi nder makka. allahumma amin. musidɓe julɓe tedduɓe, mi wasiyo hoore am, mi wasiyo on onon kadi huulen Allah subhanahu wa ta'ala. huulirenmo jokkugol ko o yamiri kon waɗa, rento ko o haɗi kon acca fes, wota o yi'u en ka o haɗi en ɗon, wota o hatto en ka o yamiri en ɗon. ko ɗum wonani en malal, ko ɗum wonani en ɓural, ko ɗum wonani en teddungal, ko ɗum si en daɗay. ɗum noon e nokkeli ɗin fof ko en hulu Allah, na hulugol Allah sengo goo, suusa Allah goya sengo. ko en hulu Allah, ɗe dewe ɗe watten etoɗen hara kono Allah yamiri noon net, no nelaɗo waɗiri noon, holliri ɗum hara ko noon waɗirɗen. finde men nden sellinende keŋ, ta en hoolo ko hanaka hoolede, ta en huto ko hana hoolede. gollodira den hakkunde meɗen, hulen Allah e ɗum hara en janfaki mo huwondirten, hara en kalmaki, hara en ñamali haqqe goɗɗo, hara en toñali hay goto. moƴƴinen jikkuji men ɗi, jikkinoren hakkunde men e yimɓe ɓen, sifa ko yiɗɗen yo yimɓe ɓen jikkodir hakkunde maɓɓe e meɗen. huwodir e yimɓe ɓen no yiɗirɗa yo ɓe huwodir e ma noon.
jogoɗen neediji l'islamu ɗi jogitoɗo l'islamu on ka nder newre junngo ta en wattirmo ɓaawo si ɗum feƴƴi anden allahu subhanahu wa ta'ala ko kanko jeyi suumaye kanko jeyi lebbi luttuɗi ɗin no o yiɗiri rewirede noon e suumaye ko noon kadi o yiɗiri rewirede lebbi luttuɗi ɗin julɗo on o ala e nder dumun nde gurdam makko ɗan madama haqqille makko ɗen no timmi himo e dow sago makko ala wagutumo innata oɗo mi ala rewde allah e oɗo lanni min mi ari ha ɗo mi fowtike mi waɗi retraite mi golli aden mbi fuɗɗi juulude ɗum neeɓi mbiyaden fuɗɗi horude allah tun andi ɗum ɗo joni yaden fowto noon si wona hara on tigi runku si yehi ha tawi on tigi wawata fes no woodi dewe goo on tigi innete yo yaaf o yaafama ɗen ɗon o lontinane goɗɗum ngo wan horugol ngol si yehi ha on tigi nawi heeɓi on duuɓi 90 duuɓi 100 tawi o wawata horude fes innama joni a fowto horugol ngol kono rewi allah goɗɗum ngoo no woodi ko wawɗa wadde ɗa wawi jantade inde allah ɗa wawi juulude iɗa wawi wadde sadaka ɗa wawi waɗu ɗum ɗon ko ɗum waɗi alhasanu lbasri o inni lam yaj'alillahu limuminin fi ibadatihi ajalan duna almawti o wi allahu subahanahu wa taala waɗanali julɗo nder dewe ɗen o waɗanali mo lajal ngal o hattata e muɗum ado mayde nden ko mayde ko ɗon woni feŋ o falidhalika khataba allahu rasulahu fi kitabihi faqala wa'budu rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqinu wa khitabu rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam khitabun li ummatihi ma lam yarid dalilun yukhassisuhu allah subahana taala wi nelaɗo makko on rew jeyɗoma on ha tuma mayde nden aranma hatta ya'tiyaka al-yaqin on yaqinu ɗon pellette on ko mayde nden waɗi fannin mayde arali hara neɗɗo anda ko honɗum o sakkitorta no wawi hande ko ni o wayi janggo ko ni o wayi si tawi nelaɗo ma kanama ɗum ɗo yo rew allah ha mayde nden ara tawa mo e hoore dewal allah ngal enen luttuɓe itti e sikke sabuna ko nelaɗo yamira kon mofte makko ɗen yamirama ɗum si wona hara dalil goɗɗo go ar hollayɗo wonde ɗum ɗo ko beru nelaɗo ɗum ɗo julɗo fof ko ɗum ɗo fiɓata ko ɗum ɗo o hooloto ko sendidirtama e dewal ngal wo ko mayde nde mayde nden ko ɗon woni hattirde nden suumaye allah tawni en o arsiki buyi e meɗen waɗugol dewe e nder suumaye on horugol ñalorma naafira jemma janga alqur'an waɗa sadakaji faabo miskinɓe jokka enɗan yamira ko moƴƴi haɗa ko boni woɓɓe allah waɗi buy yahi waɗoyi umra e nder suumaye on umra waɗaɗo e suumaye si allah jaɓimo no wayi o hajjudugol enelaɗo allah waɗi yimɓe buy wakkilike e ngal finance jawle bus yahi waɗi umra yo allah jaɓanɓe falanoɓe heɓali feere ɓen yo allah newnaɓe kamɓe kadi ɓe yaha ñalande go eɗen welti ɗum eɗen wewri ɗum hiɗen jarni yimɓe ɓen koɓe wakkili kon sukaɓe ɓe tawata a sikkatano ɓe miijoto ɗum ko ɓen yiyata toon ɓe wakkili ɓe ukkodire yimɓe hiɓe juula ɓe dari fi kala ɓiƴƴoji no woodi fi kala no ɓitti nokkure nden yawɓe ɓen fayde no ɓuri nokkure nden ɗuɗude kono tawa yimɓe no wakkili toon no naati no ufino no rewa allah no folodire e rewgol allah e waɗgol sadakaji e huntingol horuɓe e waɗgol moƴƴirigi hani allahuma alhamdulillah yo allahu jaɓu ɓe heɓali feere waɗi ga dewe woɓɓe ufinike ka juulirɗe ga jangi alqur'an woɓɓe tippinide wotere woɓɓe laabi buy woɓɓe waɗi sadakaji jawle bus en toriki allah ko waɗa kon fopp e dewe ɗen yo allah jaɓu faljereji ko waɗa e nder mum ko yo allah yawto o yaafo ɓay himo ko yaafotoɗo
Allah taw hara o windi en ko en naatoɓe aljanna o rinɗini en naatugol yiite o weltani ken ko tikkanta en hannde kadi musidɓe julɓe anden no yimɓe ɓen ɓaawa suuma e feƴƴugol ko ɓe nooneji ɗiɗi noone ɓe no jogii jikkuji ɗiɗi woɓɓe goo ka suuma e maayi ɗo hiɓe haɓɓiti haa jooni sentiri on no woni ka wonnoo ɗon ɓe dirtinaali fes ka ɓe haɓɓunoo ɗon fii dewe ɗen juuloygol ka juulirde juulida e jama on waggol sadakaji ɗin jokkugol enɗal ngol janngugol alqur'ana ngol naafugol jemma ngol e ko wa'itata wanno haa jooni hiɓe jokki hiɓe anndi telen ka ittugol sadaka ɗum naafi suumaye tum allah subahana taala ko wi walladina yunfiquna amwalahum billayli wannahar sirran wa alaniyatan ulaika yarjuna tijaratan lan tabura okkitiroɓe jawle muɗum jemma e ñalorma ɗo wiyaka ko suumaye tum jemma e ñalorma gundo e peeñal ɓeɗo julayagal maɓɓe ngal hakkude maɓɓe e Allah ɓe perdata few amma kan naafugol jemma no woodi woɓɓe go haa jooni ɓe immoto jemma ɓe naafa immagol jemma naafa na suumaye tun tare nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam ka tentinangol en ɗum o maakani abdoullah ibnu amri ibne as radiallahu anhu o maaki ya abdallah la takun mithla fulani kana yaqumu billeyli summa taraka qiyama alleyli wa summa yaqumu lleyla summa taraka qiyama alleyli o wi abdoullahi tawa o wakaarijo on ɗon ko honɗum o waɗayno hari o immotono jemma o juula kono yahi hano go o acciti fes o acci immagol jemma juula watti o ɗanta tun jemmaji ɗi fof no heewi e woɓɓe goo bisuma e maayi fi immagol jemma juula naafe ɓe wandirino e muɗum neeɓi lal makita wa'wan on immagol jemma juula ko teddungal wonande jiyaɗo Allah on ko ɗum ɗo woni maande yimɓe moƴƴuɓe attinoɓen kana shi'aran lissalihin aɗi hadith mo abou hurara filli wonɗo ka sahih boukhari ka sahih muslim qala rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam afdalu siyami bada ramadan shahrullahi almuharram wa afdalu salati bada alfaridati salatu lleyli o maaki kanko nelaɗo sallllahu alayhi wa alihi wa sallam korka kam fof ko ɓuri moƴƴude si suumaye feƴƴi si horugo suumaye feƴƴi korka ɓurka moƴƴude kan ko korka hooraka e jombente e nder jombente o maaki julde nden fof ko ɓuri moƴƴude si farilla on ittama julɗele farillele si ittama ko ɓuri moƴƴude ko julde juulande jemma naafe juuliraɗe jemma ayi no naabe suumaye tum no woodi sinfu yimɓe goo noone goo e yimɓe hiɓe jokki ɗum ɗo waɗugol yamiraɗi ɗin hiɓe jokki fi suumaye ma hiɓe andi ɗin ɗon maayali ɗin ɗon taƴali wagutu majji espirali sifa ɗimmo on yatrukuna almanhiyat hiɓe terti kadi haɗaɗi ɗin no woodi buy ka suumaye ɓe rentoto e piijigo he kodi accuiɗa hoori ma accu mi watta ɗum mbay miɗo hoori e ɗum ko suumaye fenɗo ɓay ko suumaye mi naata e ɗum de o acce ko suumaye ni ɓeɗo hiɓe andi Allah harɗo e ɗum waɗe on e suumaye himo haɗi ɗum kadi e lebbi ɗin fuu hiɓe terti fes la yartakibuna almaasi walkabair bakkatuji janni ɓe memata few hiɓe rento kadi ha tosoki ɗin no anda wonde on ti yana e toso koy kono hara ɓe renti si ɓe yani e makkoy ɓe jokkintinnayi koye tuubu buye wa atbi'i sayyi'ata alhasanata tamhuha kono laaɗo ma kan no moadi kon si a waɗi bone hum jokkintin ko moƴƴere
nde moƴƴere nde waɗɗa ɓaawa bone hunkum moƴƴere nde montay bakkatu bone hunkum waɗɗako ɓen no jokkiri noon hiɓe jokki ɗiɗo ɗi noon waɗugol yamiraɗi ɗi e rentagol haɗaɗi ɗi ɓeɗo félicitation maɓɓe ɓeɗo kaho maɓɓe ɓeɗo woni jiyaɓe Allah moƴƴuɓe suɓaɓe ɓen Allah wattudu en e ɓe none oya ko axe oɗo woɓɓe goo e nder yimɓe wiyaɓe ko julɓe ɓen hara ko hornoɓe suumaye hoori suumaye naafi jemma waɗi sadakaji janggi alqur'an kono kamɓe ɓe sikka ɗum ko watte wo koye suumaye to si suumaye lanni ɗum espiri lanni hande kadi waktu mum feƴƴi kadi walla zamanuhu wa adbara wa gaba wa gabara yahi lanni c'est fini ko ɗum waɗi ɓe waɗa premier samedi on ko ittugol mone ko suumaye tongi ɓe kon hollugol awa suumaye ko gernuɗa kon fof juldando ittay no wode maɓɓe wiwoɓe ko suumaye waɗi o juldando ittay ka suumaye maayi ɗon tarakul ma'murati taraku salat al jama'ati wa hudur al masajidi wa hilaq al qur'ani wa hajaru tilawata wa taraku as-sadaqati ɓe acciti yagol ka juulida e julɓe ɓen fes wagutuji farilla ɗi ɓe tertike ka juulirde ton hande kadi ɓe anditatake toon ndaare tun ko heewayno ko ka suumaye juulide juulde no ha hewta ka taraw hande e juulide buy hay saffuji 3 4 heɓatako honto ɓen wonnoɓe julde pellete ɓe mayaali ɓe mutali kan nder leydi ɓe ƴeeŋali ka asama dow ga ɓe yahaali na sénégal ɓe yahi wona Sierra Leone wona Guinée Bissau wona Libéria hiɓe ɗo ɓe tertike ɓe sikki ɗum ɗon waktu mum on lanni subhanallah amma boneji ɗin ɓe tokkiti e majji yaishuna ala shashat hiɓe wuri e écran ji weeɓitoji film uji bonɗi gimi ñidduɗi piiji hawniɗi ɗi julɗo hana ndarude hana heɗade imma ɗin écran ji kaka téléphone ji maɓɓe ma ɗum ko écran ji wonɗi ka télévision ndarugol ko harmi heɗo ko harmi wowla harmuɗi yaha ka harmi tooña yimɓe ñaama piiji harmuɗi ɓe yiltitike ɗum ya ahi sa yedday Allah e nder lebbi 11 rewama e nder lewru woturu si ɗum peesidiroyama golle gollaɗe e lebbi 11 e golle gollaɗe e nder lewru woturu taw si ɗum photo yeyi ɓeɗo hawlay kadi khaabu wa khasiru fa suhqan lahum ɓeɗo ɓe perdi ɓe hayri ɓe woɗɗitike yo Allah artirɓe haray dewe Allah ɗen ko ɓurani Allah koko duumiɗa e mum kon adi hadis wonno ka sahih Bukhari ka sahih Muslim hadis mo Aisha radiyallahu ta'ala anha zawju nabi sallallahu alaihi wasallam rawat Aisha sonnajo nelaɗo on nene julɓe ɓe nene men en fof hay nene shi'ajo on oɗo o filli o maaki qala rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam ahabbul a'mali ila allahi adwamuha wa in qalla muttafaqun ala sihhatihi o maaki kanko nen men Aisha wo nelaɗo maaki pellet nelaɗo maaki golleji ɗin fof ko ɓura yiɗede ka Allah ɓe mana golleji ɗin fof ko golleten kon ko Allah ɓuri yiɗude o ɓurata weltorde koko golluɗo on duumi e mum kon hara o ala na waɗa hande acca janngo ma waɗa ndu lewru ɗo acca ndu lewru ɗo ko ara on tigi duumoto e muɗum hay si noon ɗum ɗon ɗuuɗa alqalilu lmuttasil hayru min alkathiri lmunqati ko fanɗi jokkodiri no ɓuri ko ɗuuɗi tawa taƴoyay fes accita ɓe sénégal ɓe mbiyni am amate mogana am benna yon am amate mogana am benna yon heɓa heɓito no ɓuri heɓugol nde wotere tullanna idan
jokkindirgol a ƴettugol naafe inna joni min ko darɗe nayi mari feere jemma on jokka ɗen ɗon tawa jemma be jemma a juulay ɗen darɗe nayi hakkunde ka geeƴe juula ɗon e wiyede assalatu khairum minan nawm duumoɗa ɗum ɗon no ɓuri a immagol ñan jemma goo juula darɗe 13 o adan heɗɗon kadi 13 woni aɗon yontere fof wara juulale e darde wotere iɗan juulugol jemmagol ha joni no jokkude lannaali waɗugol sadaka ngol tan sikku ɗum ɗon mawsi muɗum o lanni haray ko yen duumo e dewal allah ngal aqulu ma tasma'una wa astaghfirullah li wa lakum wa li sa'iri lmuslimina min kulli dhanbin wa khati'a fastaghfiruhu innahu huwa alghafuru rahim. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على نبيه المصطفى وعلى آله وصحبه ومن تبع آثاره واقتفى إن يتي الله سبحانه وتعالى كفؤدode ka hakkunde e katimmode himo hani yettude jarna manta wallahi mo moƴƴi e meɗen haray ka yurmede makko ko yurmini en o faala yehi heɓu moƴƴereji buyi ja'ala li kulli faridatin nawafil o waɗani kala farilla o bakkita ko ɗon naafe mana hino crédit o bonus no woodi kadi takko muɗum dewe ɗen fof no mari dewal margal farilla tawayi naafe sifa maggal no woodi hajju ko nde wotere woni farilla kono no moƴƴi naafugol yaha hajja sowno o sowno idan jaala lissiyami siyam nawafil o waɗani horugol ngol kadi kono ka farilla ɗum ko suumaye o o waɗa ɗum kadi naafiluji ko fii ko renforça ko ɓeyda tawa si ŋakkoyi ka farillaji tawnoɗi ka ƴette lellite hekko ko moƴƴo ko yurmeteɗo wallahi ɓay si tawi no joni o waɗano naafiloji ko lellitire ko renforcire farillaji si farilla on lelloyi ala ka ƴette te no tabiti en laaɗo sallah sallam o maaki wonde jiyaɗo on si tawi mo hasbede si farillaji makko goo ɗuytoyke woni ko ka julde woni ka korka woni ko nokkeli lutturɗi malaika ɓe inna ha allah o jiyaɗo maɗon ndey farillaji ko o wiyano ko yonali allah ene ndaare himo mari naafiloji si tawi himo mari ƴette ɗon timmintinanonmo ɓe ndaara si tawi naafiloji no woni ɓe ƴette ɗon ɓe timmintinanonmo na moƴƴere noon na yurmede noon wallahi mo moƴƴimo yurme idan korka kan no wawi heɓa e nder ñallal korka ma ngal toon ko bonnata korka kan tawa anda ma ɗuyta baraji ɗin tawa fayda hay hunde a heɓa nden ñande si goɗɗo yimmi ke ka balliye to ko baya o ari ha madina ɗo o yeeyi tawi hay paasi ko o hotira ko yo ñawlo allah ta ɗum jukku allah ta ɗum juutu sina ɗum ɓeyna mi wayride kaari madina ɗo ɓe yiwino to joni hiɓe takko ɗo ɓe uttuɗo place ɗum ɗo si tawi woni korka ñallal ko horuɗa kon hiɗa wadde woɗaji bo hay sidi bonnata korka kono ɗiwta e baraji ko waɗɗa o ɗa yennude ñomite seeɗa hiɗa ño'ude ñomiteɗon seeɗa hiɗa ndarude ko harmi ñomiteɗon seeɗa wonde yata ha tawi ko 1% luttirɗa si ɗum noon ndaroyama tawi ndu suumayru ɗo ko marno kon ko 15%, ndu yaɗa kadi ko marno kon ko 5%, ɗum fof piiɗirama tawi ko marɗa ko 80%, timmali taw allah subahana taala e moƴƴere makko inne malaika ɓe ndaare mo jogui naafiɗo no toon ƴette ɗon 20% luttuɗo on watte ɗon inne a gasi ɗo timmi no jaaɗi naafiloji yamiraɗi yo waɗe horugol jeego juldandu nelaɗo men sallllahu alayhi wa alihi wa sallam o maaki e hadis selluɗo hadis abi hurayra radiallahu taala anhu qala sallllahu alih wa sallam man sama ramadana ثم أتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر أو كصيام الدهر نقوي كصوم سنة أو كصيام سنة وما كي مهوري سومي غيني o jokkintinnindu balɗe jeego hoorade e nder juldande haray no wa'i wasi o hoori gurdam makko ɗam fof si tawi hitande be ko noon o waɗirta
hitande nde waɗi ɗum wo no wawa so horina hitande ɗum fou sabu on riwaya goo wi alhasanatu bi ashri amthaliha sabu moƴƴum gotum ko yoɓirte ko moƴƴi 10 se ƴetti balɗe 50 suumaye multiplié par 10 woni 300 on ti wattoyi 6 juldandu multiplié par 10 woni 60 wattama ɗon 360 e nder hitande nden fade wonde ko 365 jours 364 jon lutti 4 ma 5 jours ma si suuma e timminano 50 haray ñallal gotol no manki ɗon wiyen 6 jours no lutti allah subahana taala ƴettay ka ɓural muɗum ka lannata ɗon o compléta o timmina naronti heeɓi hitande horande idan en fof ko wakkilo ɗen sina hara ko marɗo ganto ngo tawata hi ɗum ɗo hordata eto ɗen watten 6 juldandu balɗe 6 horaɗe nder juldandu jokkintinen ɗum suumaye on heɓen joddi korka ko howruɗen hitande timmuɗe ɗo noon ko moƴƴi wona nde ñawliɓe suumaye wona sonnaɓe ñawliɓen saabu ellaji imma régle ji muɗum ma yimɓe ñawlonɓe saabu nawnaje ma setoyagal ma gantoji do ɗo moƴƴi on tigui yoɓu taw wonta on tigui fando mo ñawli on tigui yoɓa ha o gayna noon so gayni yoɓugol o watta ɗon 6 juldanu ndu si tawi aroy tawi ko ñawli kon no ɗuuɗi tawi masalan heeƴidata e o yoɓugol ɗum ɗon o ronki haray o wawata horode 6 juldanu ɗum e konngol karama koɓe goo no wi konko ñawli suumaye no wawi yoɓede e lebbi araɗi ɗin kono 6 juldanu ɗum koye nder juldanu ɗum wawete hoorede ko ɓuuri sellude kon konguɗi karama koɓɓe ɗum aray yo horuɗa o 6 juldanu ɗum on tumati o nenna yoɓoygol ngol o yoɓoya yeeso kono ko ɓuuri moƴƴude yo fuɗɗo yoɓugol ngol o yaha ha o tawa ko ɗum ɗo o wawi naɓudugol e 6 juldanu ɗum o darna ɗon yoɓutugol ngol on tumati tan o hoora 6 juldanu ɗum ko lutti o yoɓano kon o mara ɗum ɗon ha tuma o wawi kay o ɗiwtoy kadi seeɗa o ɗirliti o heeɓi doole o on tumati o hoora ko lutti ko ɗum ɗo ɓoti moƴƴude tamo ronka ɗum ɗo no jeeya e korkaji naafiloji moƴƴuri ɗin an yasuma al insanu fi kulli shahrin 3 ayyam جاء في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أوصاني خليلي ب3 بصيام 3 أيام من كل شهر وبركعتي الضحى وأن أوتر قبل أن أرقد أبو هريرة وي جيدو أن أون جاتيجي أن weldiɗɗo an on nelaɗo Muhammad sallallahu alaihi wasallam o wasikelan o yamirilan piiji 3 o yamirilan lewru be lewru yomi heɓu balɗe 3 hoorade e mayɓe ɗo kontaka ayyamul biid balɗe 3 lewru be yomi heɓu ɗum yomi juulu darɗe 2 wallu ha yomi juulu witri aɗomi ɗanagol ari hadisaji goɗɗi goo wano hadith abi dhar al-ghifari wonde ɗen balɗe 3 no moƴƴi kadi wona ayyamul bid yawm 13 14 15 ñande 13 14 15 no jeeya e korka naafilo ko moƴƴi kon sawmu yawm al-ithnain wal khamis horugol tenen e alkamisa nelaɗo sallallahu alaihi wasallam hoorayno tenen e alkamisa o landa ko fiyon ɗum hoorana ɗum o wi ɗeɗo balɗe golleji jiya ɓen weeɓitete yeeso Allah o wi miɗo yiɗi nde golle anɗe no holle Allah yeeso Allah malaika ɓe naɓa présenta golle anɗe yeeso Allah nawde ma o anda kono no waɗiri noon ima kurki malaikaɓe goo on no ko kurkiri ɓe yoɓe rewirmo hon ɗum argol ndaara ko wonnange gollude ko winda waɗa rapport naɓa rapport on holla Allah awa jiyaɓe ma ɓe ndey ko ɗum oɗo jiyaɗoma ko ni e ni e ni o waɗi ko ɗum ɗo waɗi hanki ko ɗum ɗo waɗi hande ko ɗum ɗo waɗi ko ɗum ɗo heno rapport o Allah no humpiti ɓuuri ɓe kono kamɓe ko ɗum ɗo ngo wi yoɓe maccinor o wi miɗo yiɗi nde rapport an on rapport golle an no jangge yeeso Allah subhanahu wa taala tawa miɗo hoori kadi tawa ɓe yimɓe wattoroɗo ɓen a o jeyalma noon fewn ɗo koyemo hoori no moƴƴi no jaa e korkaji yiɗaari ɗi moƴƴuɗi ɗin sawm al ashr al ula
min dhil hijja horugol sappo e nder sappo arano on e donki so wona ñande julde no moƴƴi nelaɗo maki sallah sallam dewe ɗen fof ko ɓuri moƴƴude ko dewal rewangal e nder sappo arano on e lewru donki no tenti ñande arafa si tawi na wonɗo e hajjude wonɗo arafa toon sabu na sallah samaki sawmu yawmi arafa yukaffiru alsanata almadiya wassana albaqiya awil atiya horugol ñande arafa tawana hajjo wonɗo e hajjude horugol ñande arafa ɗum no waɗa sabu allah yaafo bakkatu hitande feƴƴude nden fof e hitande arore nden kadi hara ko yen ɓeydu wakkilare jokkidiren dewe ɗen ɓeyden wakkilare waɗen sadakaji ɗi ta en taƴidirɗi jokken naafugol jemma rentoɗen ko allah haaɗi kon accen ko wonnoɗen haɗuɗen hoore men ekkitiɗen e suumaye kon o séminaire mo waɗɗen e suumaye eltuɗen wonkiji men ɗi hay accugol ko dagui kon e nder période ka fajiri feeri hanangue muta hay ko daguino kon toganɗen hoore men wakkilɗe ɓe allah togani en wakkiliɗen derɗen ha ɗum ɗon tawi en waɗani ettoɗen hara o séminaire ɗo hara o nafi en ɗum ɗo pratique en oɗo séminaire e nder gurdam men ɗam fof rentoɗen piiji harmude ɗi woɗɗitoɗen ɗi woɗoɗen ɗi ko allah yamiri e ye waɗu kon ettoɗen wakkiloɗen farillaji ɗi watte noon kadi nafiloji ɗi wota ronko yawgol julde jama sa juuloy ka julde jama a heɓay bénéfice no gay e sowoto no gay e jowi ɗi moƴƴereji wota ronku tawegol woni kataɗo ko ronkuɗo wadde ɗi en torki allah yo allah waɗa en jiyaɓe makko moƴƴuɓe duumotoɓe waɗgol ko moƴƴi allahumma hadina fiman hadaytu wa afina fiman afaytu wa tawallana fiman tawallaytu wa barik lana fima ataytu wa qina wasrif anna birahmatika sharra ma qadaytu allahumma ballighna shahr ramadan alqadim wa nahnu bi sihhatin wa amnin wa imanin wa salamin wa islam اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم هدنا وهد بنا واجعلنا سبا لمن يهتدي اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا إلى النار مصيرنا واجعل الجنة هي دارنا وقرارنا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم ول علينا خيارنا وقنا شر شرارنا اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا ومعاصينا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. استووا اعتدلوا تراصوا وسدوا الخلل أقيموا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من إقامة الصلاة. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. إن يمسسكم قرح فقد مس القوم قرح مثله وتلك الأيام نداولها بين الناس وليعلم الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهداء والله لا يحب الظالمين وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين
ولقد كنتم تمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر اللهم صل على سيدنا لا إله إلا الله وحده لا شريك له وله الحمد لله لا إله إلا الله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا هذا نوبي جتاتي كو هولي تتن أمبتن جماعة ko adi kon haray no wawi wastawi ko jamiyatu mu'tasimina bi hablillah ko non wayi kono wona titre on ɗo wona kamɓe ɗumanni no gasa noon ko kamɓe on jamiyatul mu'tasim bi hablillahi e inde maɓɓe haray ɓe humpiti julɓe ɓen wonde séminaire no wadde ka juulirde maɓɓe juulirde mawde nden ɗon kooloma juulirde mawde wonande jamiya on juulirde andande nden asewe arowo ɗo asewe e ala arowo ɗo ɗum ko 16 e 17 juldando e nde hitande ɗo ɓorde 12h00 ha e 16h00 séminaire fi sonnaɓe ɓen tum haray ko deftere ɓe jangata nden deftere no wiye masuliyatu almar'ati almuslimati hombo walli fiinde ko wiyetee Abdoullah ibnu Jarallah ibnu Ibrahima al Jarallah nden deftere ɗon ko hombo watta séminaire on jangita deftere nden ɓe wi ko fadiratu Cheikh Al Hussein Ba Dakar ɓe wi ɓe andintinni wonde deftere nden kala sonnajo tawaɗo séminaire on o okkete deftere haray ɓe tori
yo jama on waɗu himme muɗum yettinana sonnaɓe julɓe ɓen haton jimɓe e tawede sifa ɗin séminaire ji hara ɗum ɗo no fewndi ɗon e ase arowo ɗo kañum e ala arowo ɗo si ɗum ɗon feƴƴi sonnaɓe julɓe kadi fayin no yuɓɓi fi conférence yewtere waɗa on nde ka juulide turki en ɓe ɓen bambe to no gasa ɓorde wanno 12 heures fuɗɗoto ɗon ha ka Allah newno wo e nder ñallal ngal e dimanche arowo ɗo ɓe nodditi karamokoɓe e wiyeteɓe no towi alluje ɓen Konakiri ɗo ko waɗa yewtere no jeeya e maɓɓe Cheikh Aboubacry Diaré Cheikh Oumar Bari e maketeɓe docteur Madouri Bari ɓeɗo fof e woɓɓe goo hara julɓen no nodda tawegol kadi nden tolande ɗon ko no tanƴina nafoore heɓoto e muɗum ko sakkiti kon tammum ɗum ɓe maketeɓe docteur Mamadouri Bari wo darsuji maɓɓe ɗin fuɗɗitoto ɓorde e lendi tenen arowo ɗo kikiɗeji ɗin kikiɗe ɗin fuɗɗoray ka juulirde ba wasir hakkude futoro e gueƴe no gelloɗen noon haray ɗon ko darsuji maɓɓe ɗin ko watta ɗon ko tenen talata alarba alkamisa haray no gasa talata e alarba on hari laatako kono fuɗɗo tun uditete tenen on inchallah haray ko tenen no gasa talata e alarba haray ɓe yahi nokku kono alkamisa kadi tokkoto almimi haray dammugal ngal udditi inchallah wa jasakumullahu kulla khairin wa ahsanallahu ileykum awa tafadal en jogui question e réponse seeɗa ni ɗo ɓay fana on fayda ko heewu ɗum eyi hette bari ɓe inna ko suuma e waɗi o juldano wittay kono ko mene noon ko ka ñametede wona ka piiji ɗum antinniɗi to a yette so ɓen noon kañum innata ko suuma e waɗi o juldano wittay ko piiji goɗɗi goo nam gono go nawni nawgani o tawi o tawini goro makko o si so fuɗɗi makko miyam makko lontomo to lontomo e galle o resa ɓew makko so woni feƴƴe makko mais noon tawi ɗum waɗi tawi sonnaji on no yiiɗi baaba sonnaji on wi tawetake satti ha sonnaji waɗate mo faala woɓe yero goɓe ɗowi dewgal sayi ɗum no sella ɓe yayi nokku goɓe ɗowi dewgal ɓeɗo ko landi ɓe maaki gorko resuɗo o nawni ɓay o tañƴinike o hisata nawnare nden o wasiyi wonde yo miñam makko jombutu ɓeygu makko wonta ka galle ɗon kanko gorko ngo faati tawi le ɗum no hawrani sonnajo on miñam modi makko resutugol mo kono tawi jaka hawrana ben sonnajo ɓe wi ɗum watta few sonnajo on wi ko beeɗu ɓe wi o ko on ɗum ɓe waɗi ɓe immi ɓe yahoy nokkugo ɓe humoy toon dewgal ngal e hoore ben sonnajo on anda newna ma hay simo andi kan o newna ko on woni ñawore ngal dewgal ɗon ko ɓuri sellude kon dewgal ngal na sellungal ko baabirawo okkitirta laɗo maaki la nikaha illa bi waliyin wa shahiday adlin tama wona fi wasiye on nun ko mere neɗɗo wasiyata ko yo kaari ƴettu ɓeygu makko par ce que ɗum ɗon wona e jawdi makko ni jeeya neɗɗo ko wasiyoto ko o jeeyi sonnajo makko on so maayi o jeeya sonnajo makko on siko korɗon on tigi hara o alano yiidude e makko himo wawi wasiyade joni si maayi on ƴetta o korɗo an ɗo okkon kaarijo ɗum ko kanko jeeyi kono ɓeygu ma a jeeya ko woni dewgal no huma hakkude mon fewno ka wurɗa ɗon o wuuri ɗon ɗon mo ɓen wawi dakkumitade oya kono na jeeyal ko agudu mo karamatin ko ɗum waɗi ko wasiyoto joni yo kaari jombutu ɓeygu makko ɗum ɗon ko ça ne fait rien ɗum ɗon ala batte kono joni so tawi sonnaji on no yiɗi haysi gorko on wasiyanoki ɗum sonnaji on no yiɗi yo miñam modi makko yo resotumo al ayyimu ahaqu bi nafsiha min waliyiha yani ceemeto mana debbo meeɗaɗo ƴettede imma modi makko maayo accimo maɗo modi makko accutumo kono meeɗi worɓe kanko ɓuuri handude e suɓagol jombowomo on edi hay mawɓe makko ɓe
ko woni tun ko be mawɓe makko ɓen jonna accord mo wawi wiide ha min ko oɗo mi faala e jombande baba en wattama e sokeje mum kono noon ko yo yawnu kisan kisan o jogui on haqqe kono ɓe ɓenna min newni min hokkima min resinima kamɓe jogui e resingol ngol Abu Hanifa noon no wi dewgal ngal no selli kanko o inni sonnajo no wawi darde tummo ko ba inna he ƴettan okka kaarijo yande kono ko jumhur yaare mum ko kono ɗon ɓuuri sellude wa billahi tawfiq won tum mawɓe ɓe duwano ko salade so wona haray ɓe jogui preuve timmuɗo ko tawata l'islamu newna yoɓe jombidir si ɓe andi ɗum ɓe humpiti ɓe wawi weɓutude l'islamu newna yo o jombumo de kono si l'islamu no newni fi tun kamɓe a wano gasa oɗa teddinano ɓe ma waɗani ma wattirani ɗum ɗon ɓe duwano ko salade few few wa billahi tawfiq ɗum ko lande ɗiɗi mi jogui si tawi julɗo no hani e wadde koko ɓeta français grève de la faim yani tilpa wonki mum ki heege fi o accite ma fi cause go ha o maya nder ɗum awa landa ɗimmal ngal ko sonnajo modi makko no voyage modi makko jogui duɗal modi makko voyage joni ko modi makko accimo ko hawre duɗal o wino ko men landanmo joni mo jogui sukaɓe sonnaɓe jiwɓe no janggude toon e worɓe no janggude toon elle hawal sonnajo wo ko awɗa joni ko honno gueɗata modi makko voyage ma joni ko kanko woni jangguinde kako woni joni wontina ka duɗal ɓeɗo jogui lande ɗiɗi landal aranal ngal ko wiyete grève de faim mana salagol ñamugol fi yo dossier muɗum on yo hittine fi mum imma fi yo ñaawe ma ɗum yo yaltine joni no jeeya e aalaji ɗi wonaɗi e hutorede ɗin wonande sokaɓe ɓen fi yo adna on andu ko honno o woniri toon presse ji ɗin wowla adna on fof ɗuman no gasa ɗum ɗon sottinay o wiya joni mi ñamata sali aña añugol voilà konngol ngol tigi noon añugol ñamete saabu no soka no gasa on tigi aña ñamete on ɗon ha ɗum wona saabu makko o maaya kono l'islamu wi ɗum l'islamu jaɓa ɗum l'islam no yamiri neɗɗo yo ɗaɓɓuto haqqeji makko ɗin yo lando haqqeji makko ɗin kono noon wona yo tilfu wonki makko kin ki wonki makko na kanko jeyki tere maɗa en wonki maki na an jeeyi alluɓa ko Allah tagi ɗum Allah moƴƴini na ya tew bonna hoore bonna ɗum Allah subahana taala wi wala taqtulu anfusakum inna allaha kana bikum rahima ta on war hoore mon ta on warto dey Allah no yurmina on no yurma on o wi nokko kadi wala tulgu bi aydikum illa tahallukati wota on ƴettu juuɗe mon ɗen naadon ka mayde woni lalme sallah sallama o maaki man qatala nafsahu yu'adabu fi nnari bima qatala bihi nafsahu aw kama gala fa in qatalaha bi hadidatin fa hadidatu bi yadihi yajahu biha fi nnar lalmaki tamo wara hoore muɗum sabuna mo wartike ko o lettirte ko noone ko o wartori kon ka yiite siko jandi o tufiti ndin janno ka jungo makko mo tufitondi ɗon ka nder yiite si in kana taradda si o ƴaw dow o uni Allah warnamo ka o ƴawa ka yiite ton o uno o ƴawa o uno si o fellite Allah warnay to moto finkari ko fellitora o gasa tawi ko heege kadi o wartori Allah waɗemo toon ko heege o weele toon taw o ñamata almi ɗum ɗon l'islam jaɓa gertorgol ay ñaawoje ɗen ma ayɓe ɓen ma tooñuɓe ɗum ɓen lettugol hoore muɗum waɗa o grève de faim landal ɗimmal ngal ko sonnajo moodi makko no jogii duɗal no jannginde worɓe no toon jiwɓe no toon yonno moodi makko yehi accidimo e duɗal ngal imo waawi jannginde no gasa jooni si tawi mo waawi janngi lontade ɗon moodi makko o janngina worɓe ɓen wo rewɓe ɓen wo e hoore kamɓe no ɓe wiiri noon hito debbo ko awra haray sino dagora noon ɗo piiji ɗi sharia haɗi jillodiri ɗon hara naafi hito gon taw
ara nun ɗum heɓɓidirgol jiwɓe e sukaaɓe ɗum ɗo wona ko haani yo rente moƴƴi miɗo rentina mi wowli tentini kadi karamakoɓe ɗimoɓe amen kadi wowli internat ji ɗin ta jillidire jiwɓe ɓen e sukaaɓe ɓen ɓe fanɗi ɓe janɗi fi on ɗum hay aduna on wawde no wayi jiiɓorde no jiiɓori ni nelaɗo maako no muru auladakum bisalati li 70 wadribuhum alayha li 10 wa farrigu baynahum fi lmadaji laɗo andino ɗum law o wi yamire ɓiɓɓe mon ɓen juulugol si ɓe heeɓi duuɓi jeɗɗi si ɓe heeɓi duuɓi 10 ɓe juulali piyeɓe piggal ngal tiiɗa kono sendidiri hakkude worɓe e rewɓe hari on tumati film uji porno yaltali hari film uji ɗi jiiɓiɗi hari ɗum yaltali hari ngol jillude ukkodirgol worɓe e rewɓe joni paykol no andi ko bemmum anda e fi affaire rewɓe hari ɗum yaltali itte sikke no fewdo ɗo accident ji no wadde no ɗuuɗi ko nandete ɓen no andi kadduɗe tigi haray ko yimɓe rento sina ɗum ko ƴettugol hoore mum naɓa yeeso ngayuri piyori inne hinola ñaman sa faala ayɓe l'islam ɓen no onti no ɗaɓde ɗum preuve ji dan ɗon taw ko faljere ɗi mum ɗum kanko sonnajo on kanko ton ko heddugol e ɓen taalibaɓe ten tista e woɓɓe goo ko janɗuɓe ɗon riskino e muɗum ɗo anda ɗon no woodi ɗo jaatiɓe ɓen karama ko mum no woodi ɓuri haala karama ko makkono ɗon ɓe somoda ɗon ko probléme ɗo haray ɗo ko haani kon fayɓe worɓe ɓen ɓen ɗon ɓe ɗaɓɓa ka ɓe janngoya nokku goo si tawi duɗal goo no takko ɗon yoɓe azundere to ɓe yawɓe ɓe bakoroya toon o heddude e jiwɓe ɓen janngina jiwɓe ɓen ɗon ko ɗum ɗon ɓuri nawigol hito sonnajo ko awra min ko konngol e konnguɗi karama ko ɓen wonde hito sonnajo ko awra kono min ngol konngol ɗo nangol ɗo mi tawti si tawi sonnajo ko hito makko wowgo ngon o wowlirali fino no woodi no ɓe wowlirta ɓe wowliri noon tun haray yette sojo on andi ko on no ɓe faala naaɗin konngulɗon dey tanti ɓon ɗo an ɓe wowliri toon noone goo a anday ko onno ngo faala gonɗo hito ko harma ngo wowlagol ɗum gorko janano kono hito ni tun anda ngon o jarama nala to ɗum ɗo ko jelu ɗum ɗo ko ɗuma o honto yaato mbeɗa yanno kay ko beru hito wowgo ngo tawata mimminta faale gonɗon hito nawdema ko hito harma ngo kono ko ɗiɗo mahadurati ɗi wonɗe wolde ɗo ko hani kon yo accitu taw e sukaɓe ɓen ɓen ɗon ɓe yaaha naata ko payi koye bobohoy koye duuɓi jowi duuɓi jeego siko ano koye ɗon himo wawi jangginde koye ɗon wonno ɓe tawata heeɓi duuɓi 10 e ɗiɗi en ɗon yo tetto ɓe yaaha ko ɗum ɗon woni kisal ngal assalamatu fil hadar kisal ngal ko ka renagol e wi allah dandi ɗum dumo hibbugol woosi ko haɓɓi eyi no huɗo kon hino yiite nge nono ko ngotum inna allah tasumu allah jaɓantama on du'a ma ɗum torki allah hawrde nge sawaba tawi landal sakkitingal ngal nani fana heewi ɓeeɗo nam sunnaji ga maako fi horgol ɗa o maki ka hutba fi horgol lewru jommede no ɓura yiɗede kono ka ko lewru noon ko honno ko no fow walla ko yoga e mayru eno e mayga biyene sappo jommede walla sappo waɗan mala yo makam kono fof ma ko haajelu woni ɓuri fande ma ko ɓuri ɗurde eyo ɓe andintini ɗo ka hutba en wowli ɗo yoga e balɗe yiɗade hooregol sunna hoorugol ɗe mi yani mi waɗal istigsa naaɗe fof ko andingol tun seeɗa ɓayɗeɗo fof aroyay fi muɗum sa yi donkin ɓatti hutbaji ɗi e yewtereji karama ko ɓe haray ko fii ko honɗum hanayi waɗede e donki yaymo hoorugol ɗen balɗe 10 ɗon e ko honno ɗe hoorirte e hoorugol ñande arafa e ñawoje mum joom ɓente kadi sa hewtoyi ɗum kadi karama ko ɓe yewtoye ka hutbaji e ka darsuji ka fatuwaji
ko honno hoorirte mana en général ne oɗo hadis mo holli wonde e nder jombente on e nder jombente on ñallal wonga ñallal ngal horuɗa no ɓuuri moƴƴude a horgol lebbi luttuɗi ɗin sinara koye suuma e no tentino asura on ñande sappo jombente ɗon ɓuuri tentude ngal ɗo ñallal ngal hooreteno adol islam alyahudu hoorayno ngal ɓaawo nelaɗo feri makka seynike madina o tawi alyahudu ɓen no hoori no woɗi riwaya wiiɗo hay nelaɗo hornugal makka oɗo riwaya wonde nelaɗo seeni madde tawi alyahudu ɓen no hoori o inni ko honɗum hooran ɗon ɓeyni ngal ñallal ɗo ko ngal ñallal Allah danduno annabi Moussa e yimɓe mum ɓen o halki Firawna e koneeli mum ɗin annabi Moussa ko soro amen annabi Moussa hornu ngal ñallal ɗo weltanagol Allah jarna Allah moƴƴere ko heɓi kon a daɗugol gaño ma wawɗoma lettuɗoma duuɓi waɗɗoma ko wiyata kon talli lemnere e hoore ma gari ko faala yiya on no yoolo liƴƴi no ñaama ɓeeɗo no weeli Allah hollu en enen kadi ayɓe men ɓen ayɓe ka diina ayɓe ɓe piiji ɗin fof Allah hollu en wawti ye heɓi doole e hoore maɓɓe o hoori sabu ɗum o wi ɓe ɓay ko soro amen o hoori menen kadi menen hoorude aɗa maki ko menen ɓuuri handude e Moussa edi onon ko jeytuɗon ka ƴiiƴa menen kaka diina o hoori o yamiɗo ngal hoore kono ɓay hewti ka o fatto o tawi feppodiri korka maɓɓe kam o inni la in baqitu ila gabilin la asumanna tase simi heddike ɗo ha hitande arore nden jomben tawila hitande arore nden mi hoore kadi ñande jeenayi yani mi watta e ñande sappo on no moƴƴi on ti waɗa jeenayi onge sappo on so on ti waɗi jeenayi sappo e goho ko ɗum ɓuuri moƴƴude woni premier qualité on deuxiéme qualité on ko hoorugol jeenayi e sappo on troisiéme qualité on ko hoorugol ñande sappo on tun kono e nder lewru ndum fof jombente no heɓuɗa feere howriɗa o haray no moƴƴi wa billahi tawfiq wa akhiru dawana an alhamdulillahi rabbil alamin